Serbian Language Podcast 4 by eWord Language School. Level B1, the third level out of 6. Newspaper article written on the 27th of November 2020. Kako je nastao Crni petak? Pre oko 70 godina, velike robne kuće u Americi su počele da organizuju parade da bi se promovisale. To su uvek radile petkom, posle Dana zahvalnosti. Dan zahvalnosti je najveći praznik u Americi, vreme kada su ljudi srećni i opušteni, pa je dobra ideja da se tako opušteni bace na kupovinu. Ali zašto Crni petak? Baš zato što je Crni petak postao tako popularan, ljudi žure do robnih kuća i shopping centara, pa kao rezultat nastaje kolaps u saobraćaju. Zbog tog kolapsa ovaj dan ima simpatično ime. Kasnije, stvari su postale još crnje jer su ljudi počeli da stoju u redovima, guraju se, neki ljudi se povrede ili, nažalost, poginu. Srećan Crni petak. Vocabulary. Nastati, to appear. Robna kuća, department store. Promovisati se, to promote oneself. Dan zahvalnosti, Thanksgiving Day. Praznik, a public holiday. Opušten, relaxed. Baciti se na, a phrase with the meaning dive into something. Žuriti, to hurry. Nastajati, to arise, emerge. Saobraćaj, traffic. Stvar, a thing. Postati, to become. Gurati se, to push each other. Povrediti se, to get hurt. Poginuti, to die in an accident. Thank you for listening to the eWord Serbian Language Podcast 4. See you in Podcast 5.